Mwongeye kwirirwa neza, nizere ko mumeze fresh, mumeze neza mwese. Ikituzanye rero noneho ni ugusesengura ikipe y'igihugu Amavubi. Ikipe y'igihugu Amavubi imaze gukubitwa n'ikipe ya Egypt, igitego kimwe ku busa kabisa. Igitego kimwe rukumbi nicyo gitandukanyije amakipe yombi, aho kabisa ikipe y'igihugu Amavubi cyangwa se u Rwanda yari yakinnye neza cyane ebana, ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Rero inkuba itagira amazi ikubise stade Amahoro, agahinda ku banyarwanda muri rusange kabisa karabataha. Match yari yasuzuguwe cyane, mu bita Mugisha Gilbert wazunze defanseri y'igihugu cya Egypt, ariko biba iby'ubusa. Mu bita Olivier Muzungu wakinaga afite igihunga cyinshi, ngira ngo mwebwe mwakurikiye umukino mwabibonaga. Rero ni isomo igihugu cya Egypt gitanze kabisa ku gihugu cy'u Rwanda n'izindi kipe zizakina na Egypt. Egypt si ikipe yo kwisubira cyangwa se yo kumenyera nk'uko byari bisanzwe. Iyi kipe ya Egypt yari ikosoye nubwo itakinnye, ariko okaziyo yabonye mu izamu rimwe gusa yahise itekamo umupira mwiza cyane, shoti ryiza cyane ebana, igitego kiba kiranyoye. Rero Keve Muhire ati twabuze amahirwe, ati dufite match retour ntarirarenga, tuzakosora ibyo tutakoze. Ni kwiregura rero kwa Muhire Keve, uyu ni kapiteni w'Amavubi, aho yasubije iki kibazo avuga ati tuzikosora muri ale retour, dore ko uyu mukino uzaba ku munsi wa kane kabisa, nibwo dutegereje uyu mukino wo kwishyura. Ikipe rero ati umutoza ati nawe agize icyo avuga, ati gutsindwa na Egypt na Djibouti cyangwa se Egypt ni Djibouti ntabwo ari ikimwaro. Ikipe yacu ntabwo ari Brazil. Egypt itsinze Brazil byaba ari ikimwaro. Umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi rero ni Frank Tortene Spira, uyu nawe agize icyo avuga, ari kwiregura kuri uyu mukino kabisa bakubiswemo n'igihugu cya Egypt. Igitego kimwe ku munyu. Rimwe abakinnyi benshi bababaye, abaturage muri rusange bababaye, abafana bari bamenetse, bababaye kabisa. Ni agahinda kenshi, ariko biberetse ko gusuzugura ikipe, nta kipe wagakwiye gusuzugura muri siporo, dore ko n'agakipe k'amafuti kamwe usuzugura kaza kakaguterekamo igitego kimwe ubundi kakigendera. Burya icya mbere ni amanota 3 gusa, abantu baba bakeneye amanota 3 ubundi bagacaho. Rero ni isomo tubonye hariya kuri stade Amahoro i Remera, aho igihugu cy'u Rwanda gikubiswe kitarushwaga kabisa, ndetse ebana kiri hejuru, ariko bikanga bikaba iby'ubusa, ikaba inyweye igitego kimwe, igitego kiriza cyane kabisa, igitego kimwe gitera agahinda. Murabizi cyane kabisa, ahubwo ugira utsinzwe igitego kimwe burya watsindwa ibitego 10, kuko igitego kimwe burya kikuriza nabi kuko wawugariye byakomeye, ariko agatego kamwe gusa kaba kinjiyemo bikaba ibibazo cyane. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo dukomezanye mu biganiro bishyushye bya siporo. Iyi ni D Sport, ndi Emmanuel. Ciao.